Itegeko nomero 68 akanwa kaberamye 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani 2018. Itegeko riteganya ibyaha ndetse n'ibihano muri rusange, rikaba rivuga ko kwanduza umuntu indwara ku bushake bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20. Ushobora kwibaza ati izo ndwara n'ubuhe bwoko? Izi ndwara bavuga ni indwara ushobora kwanduza mugenzi wawe ukamwanduza indwara itera ubusembwa, ariko iyo ndwara ikaba ishobora kuvurwa igakira. Nanone hakaba hari ubundi bwoko bw'indwara ushobora kwanduzwa na mugenzi akayikwanduza ariko iyo ndwara idakira. By'umwihariko izo ndwara uko zitandukanye, abadepite bagaragaje ibihano by'izo ndwara ukuntu zikurikirana. Umuntu ashobora kukwanduza indwara rwose ufite uburenganzira bwo kumujyana mu nkiko. Kwibutsa ko niba utari wakora subscribe ukwiye gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka hano kuri YouTube channel yacu buri munsi. Ngiye nditsira umuhumuza, mbahaye ikaze ntimujye kure. Nubwo kandi hakiri ibihano, ariko hari abantu benshi batabizi ko kwanduza undi muntu indwara ku bushake bihanwa n'amategeko. Niyo mpamvu umuyobozi w'ishami rishinzwe gukumira ndetse no kurinda indwara RBC, Dr. Tuyishime Albert, ubwo yari mu nteko ishinga amategeko ku itariki kijya ku itariki 21 w'u mwaka wa 2025, iki gihe nibwo yagaragaje ishusho ya serivisi y'ubuzima uko ihagaze mu Rwanda. Dr. Tuyishime iki gihe yavuze ko nubwo mu Rwanda bahagurukiye kurwanya sida, ariko ubwandu bushya rwose burakiganje cyane ariko mu rubyiruko. Abadepite rero akaba ariyo mpamvu bifuje ko umuntu wakwanduza undi ndwara ku bushake ashobora rwose, uwo muntu wandujwe indwara afite uburenganzira bwo kujya mu mategeko. Impamvu rero bifuje ko umuntu wanduje undi ndwara ashobora kujyanwa mu mategeko nuko ibyo ngibyo ngo bishobora gufasha mu kugabanyuka kwikwirakwizwa z'indwara zigiye zitandukanye harimo sida ndetse n'izindi ndwara zose zandura. By'umwihariko rero iryo tegeko, ayo mategeko cyangwa se ibyo bihano bikaba ari ibihano bikurikira. Ibihano bya mbere biravuga ko umuntu wese ubishaka akanduza indwara mugenzi we, akanduza indwara mugenzi we abishaka, ariko iyo ndwara ikaba ishobora gutera ubumuga, ariko iyo ndwara ikaba ishobora gukira. Iyo icyaha agihamijwe, ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 2 ariko nanone kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga 300,000 ariko atarenze 500,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyo ngiyo ni indwara mu gihe wayandujwe na mugenzi wawe, ariko iyo ndwara ikaba ishobora gutera ubusembwa, ariko nanone iyo ndwara ikaba ishobora gukira. Naho indwara ishobora gutera ubusembwa ariko nanone iyo ndwara ntikire, uwo muntu wayikwanduje ashobora guhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko nanone kitarenze imyaka 25 mu gifungo muri gereza, ariko nanone agahanishwa ihazabu y'amafaranga atari munsi y'500,000 ariko nanone atarenze 1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero bikaba byatangajwe na Dr. Tuyishime, ahavuga ko u Rwanda ruri mu bihugu 5 bya Afurika bikora cyane kugira ngo birwanye ubwandu bwa virusi itera sida, kuko abanyarwanda bagira kuri 95 bafite virusi itera sida babizi. Muri bo 97.5% bo bafata imiti yabo n'izigabanya ubukana, 98 muri bo kwijana bakaba virusi rwose yaragabanutse mu maraso yabo. Nubwo rero hishimirwa ariko iyo ntambwe imaze guterwa, ariko ngo hari impungenge cyane mu rubyiruko, kuko 35 y'ubwandu bushya bwa sida yiganje mu rubyiruko. Benshi rero mu rubyiruko bagaragarwaho n'iyo virusi itera sida y'ubwandu bushya basanzwe mu turere tw'intara duherereye mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Rero ngo hari impungenge yuko bamwe mu rubyiruko ruvuga yuko batinya amaso y'abantu mu gihe bagiye gukora imibonano mpuzabitsina, bagatinya amaso y'abantu ko wenda babona bagiye gufata udukingirizo, bityo rero bikabaviramo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Hari na bamwe rero bavuga ko urubyiruko rwishora mu busambanyi rubikorana n'abantu bakuze kugira ngo babafashe, babahe amafaranga cyangwa se babafashe mu buzima bw'imibereho bukomeje kugora urubyiruko. By'umwihariko rero ibyo ni ibihano bihanishwa umuntu wanduje undi indwara, akanduza indwara mugenzi we ku bushake. Iyo ndwara wandujwe ikaba indwara itera ubusembwa, ariko none iyo ndwara ikaba yakira, uwo muntu ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko none kitarenze imyaka 3, agahanishwa ihazabu y'300,000 kugeza ku 500,000. Iyo ndwara wandujwe na mugenzi wawe itera ubusembwa ndetse kandi kabidakira, ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 20 ariko none kitarenze imyaka 25 y'igifungo n'ihazabu itari munsi y'500,000 y'amafaranga y'u Rwanda kugeza kuri 1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. By'umwihariko anga ni kuri umuhumuza Thierry. Niba utarakora subscribe no gukora subscribe ndetse kandi ukanda kuri like kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Ibindi biganiro nk'ibi ngibi naho utaha.